tun haya sai pu rama tui riala sanghal thi ruang engmaw zat mu chungsanga voin lam khan heng sanghal thi te test result hi chuaka ASF positive ani ti mu chu ani ama kan tarlan tong khan sai pu rama tui riala hian tun thatir lam khan sanghal engmaw zat thi ruang mu ania hei hi September ni kwa khan Vet Department Forest Department le Honorary Wildlife Warden mai baka sai pum khotlang hruai tu ten amhuna an enfia la hian heng sangal te hi aru chawalom to wangin Vet Department lam chuan eng wanga thi nge ti test turin aru te hi an la a eng aru te test turan thon hnuwa voin lam khan test result hi ron chuak ta a ASF positive ani ti finfi ani ta ani hemi chungsanga hian Dr. Kelal Biang nungi District Veterinary Officer Kolasip District chuan heng sanghal thi te hi ASF positive ti finfi ani wangin heng lai vela om te hi ASF adar zel lo na tura film khur turin acha a ASF hri hi adar zel lo nan inven film khura poimo thu soin sanghal sa po eri lo mai a himjok thu asai ani tuna hian a result hi District Commissioner Kolasip hne na thlen to ni in disilam hian adar zel lo na tur hian ma an la tura be sei ania hetiang nga ASF positive ti asian ta ka wang hian a pik takin Kolasip District mi puite ASF laka kan him theina tura thei to pa film khur atul hle ti asai bok ani